on district Mamegwa Gago district performance ko beru kotare the local government itela maukarangech ikin gama amiaro no nyang tibura yeni report pa local government assessment nyurni kemi poko ngech nyone transparency kile mono poko ngech borluak kidong media access oberu la paying to trial district menoti ken ma gago tio magaro in machal la member me parliament chel matia gago ibina ni local government omiaro be accountable we xolwak ber ki ngech mamiata ni mera guno afoyo mi achel mero kube kilo tela kid ma chao wat ke kube chane I wat ma wat kube ni arwata ki we kom ya deko wen district councilor the beach wen ya duol ma mega pachala Gago county wanyamu la kuliloke no wen kid ma ini ngeo kede la did Brian ana bero ngarachel MP la tela mukelo radio kan market one radio wango that's true me accountability makonye lok me transparency mero was supporting radio ke media team when party radio wango ma mega ne ken un wen mero watika chiel investigative journalism me chimo ke kwera itich kitate award kere me report makonyo wadire me medo lokeno na nyim chi wabilo kenwa kachoke be attending meeting pa council chalo patong town council mati yetin la wo beri Gago town council aluon lotela mi ajali mi lokale kormo tin patong sub county ko beri chan kinge kan atika chere dilang town council la perebong no atiro sub county bungwene beru ma choke gi beru ki ka choke loke nini kidong un media Fourth estate empowering un chuingeu mineno ni kikwera kilok ukato kamaleng mimiro ngej bodlak luak me poko ngej bod luak atamoni yo enoni ki attending bene one of the ex official members mid district council ki chel kapiti yo dio wa mal ki parliament obi bino kabedi district council obi bino kabedo council meeting me when you lock me guidance work accountability transparency ki poko ngej kubetie be now oberu kaneno lo mitich yelo bulu che kom kane digital creativity achirla mal wot bulu otian mo gana gimiel te kwaro yamo companies signing gen gino chane otian mo gana tim gamo pan mo gana chwalo ngej mago kwane yamo kar magamente mo karo karni chefe mo ga me chiel o mere wel internet ko dako by 50% companies Airtel MTN the companies when pego complying narmo following bana pare ien machala la member of parliament ina man ni pian lo tiene kom kane bi tiga di ngi mom kan rio chero i sugar plantation mono chole let mo gi chole chele me bi mo ga rio chere kati Arabic country madong gilwone modern slavery no pe war mabe kachi gamenda neno mi konyo gin mabuli tete mo kata kere chilingo kuman in machalo MP no neni afoyo la dit Maktuno Brian enoni log ma pirata teach pa la member me parliament a pirata ti angwen mi achel mi representation don ke ko ma yiti kereni MP mi ko ko chiranyim en ma ke luone representation so no matemo abi loke noni ni lok chan mani on chaka wai ni pingo pi kateme committee mati loyo loke no mi ke luongen jo mi MTN ke Airtel ki penji an ka check ben mere ni penalty mi ko betie ke romo ke penalty we kwa enforcing loke no piene tien lok ma we ko no ke ro kameno ni no tie wenyo kamete no ni gamente ko coin ko subsidizing organization magap go tie budgeting
romo konyo meno tich pa MP tich mukene matie any oversight ni plan make goyo kit make goyo ni ni cost pa internet pa providers mer ko dok chene ka pitika tich kamero eno benitijwa machalo oversight ni officers mina ni jame kamende woro kit mamer ko wat kere so budgeting appropriation oversight ke representation meno gen la pe ngoma mera tem en lokeno kamero budget kamero representation lok machalo matters of national importance lok machalo oversight role ke representing don bulu we ko winye parliament meno no teach ma la me parliament ko tem abi tiu line eno ne be ana po matak la dit honorable toid by Makmot Acholi site TV atiki la pen manok mo wa legi ni bien kan ane ana beru ka poko tens e sub counties mapa part alego no ni tietel wa kidma 10 ino kere kidong kibiti kere ni twa be chula anga ma bugwao afoyo actually site TV me an opportunity man me lock do 10 Martin wo be ka poko nene wa tika poko ne machalo ukodu biro kalemo duol mamea omega mamea weng bene kita tin nati patong town council bergi won koma dek me patong sub county abino kalemo office manyen ma kiyabo amegi office mitera yang pero mamegi chi kidma wo bero lok ma wo bero wenyu priorities giti kwene development plan giti ni ngo pera ngo matie ngo ma mero kitem ngo ma pera tek lo ngo mo jam mu kene gin mere matim mero the low hanging fruits kire ke wayu kede wo bero gin mu kala heno kata si visit acha la tela madonki ko town ni mera bin a rot office palo wara pene tela mero tudu ching ata woni ka bino kit pachuli fa wot ki ci andono ci wexo ama ko kodu mo ma cialo 10 ma kelo gen roma ngwen yam chon wo beruki 10 di office wo me ke ken the constituency ento ko be ando ati MP me agago county matika serving wak weng koni chwaka no pe chwaka kono in ipe NRM mapati mamekani wakati no wakati FDC andong la telani tien loko akelo 10 the office palwak power constituency office ami obot CDO ami obot sub county magen pol kara gitiyo la boy poko wine non partisan and educate makel kiten kere pol kara chan ma poratora gi duong pero ma duong mana chero kere kin pajo okay kuj mangola tora be kuj be mangola tora pol kara ka chere kin pajo no chao kene na kero min no 10 ngayo dano no ki kero grand seat po be na koro kot diga chwe in ma chalo MP bino pajo wo geliel no dong perwate chi atawoni wakel man min nono ne palwake we ko kon areas mameno so it's a confirmation no bobero nono min nono so community ke twero mi keto go user fee mo ngat ma chero ka cheko ne ko pichame transport ke luoko ne ken mabene wakero maximum ni pir kadong right premier ko kat ali pira dek anyori tere ni chul mo peye ento user fee just transporting luoko ne kengo many again matie
wek ke gwai ya ko kan luak kar malach abe avoy matere lo ken ni don kawachero kana